การดมการเบียงลงไลฟ์และบางโซลามที่เสียจอยเมกลงเป็นปีนี้นังลิตัวมาพันนักเก็บปากหลังปอนจีละกินุดการเบียร์ราพันกระจิงคนปาร์ปิกกระจะปัดดุครุบสารังจอกตกเบียพุทธักตั้งแต่ตอนมันจะทันเอาเองสินะสารังจอกตกเบียพันกี่องดงการเบียร์ราละเป็นกิทูร์มีโอวีกิเมตุมกัชินีเนี่ยตุมซีนนผู้อันตากี่องหลังบนตาอลังลีการเบียแค่พาร์มันเกเคลมกับจิปาดุปนพุทธะการเบียงนองไลฟ์หินเป็นนาราดพันปักหลังปนสีราดพันปัชินีปนอุทธอาร์จูปนเสนังเกดัมตังพารุกเรสิร์แกบราพกแกบราฮินีนิงกันมิกิร์ฮิลส์ดิสทริกนังเกมันเชงahutการิตังคอร์ซิงเตรังซีเอ็มอาร์ปูเกเดงดูนะahutฮาลาบังโซahutสารังจอกตกบิสตามีอินุดเคลงเรียพาร์มันกัจเจซองดูนะบังพูโลและเป็นนังลีเกตอกเกลังกัดุเรเกดกกปอดซีเอ็มดีซีเซตามีทูรุนเดซีรูเซมซอนซิงอิงเตียตุมเป็นนางอันเคลงเรียพาร์มันกัจเจซองอเมดีกังทูปนะบังพูสารังจอกตกบิลับบุษนเคลงเรียพาร์มันกัจเจซองพุทธะการเบียงนองไลฟ์หินเป็นราดพันเป็นนางอันวันพิโลบางส่วนจอกอลังลิเคพาร์มันกัจจปัดดุกปนพุทธะการเบียงนอตโนมัสคาวน์ซิลกัจจารียตุมชีนิสิเกดัมตังโวซิกนิพายอิงคอยรักเกทอมอาร์นีอิงเดงทรอกซิเกบราอิสิการเบียงนอตโนมัสคาวน์ซิลอามาฮังเกเทกอาร์นีกัตาลอนahutสารังจอกตกเบียพันคอร์ซิงเตรังอันงอีปีปาจิรปอนNasilang pon senang alang lika cisik pendang lok nong eka pajira hutan nang itu mah panang paklang pon eko. Kardom carving long life kelang ratum ban pini ni tum isia kenang soda bitanil tum carving long life pen ke paklang pon kang tum mangel lalo non mat kinil tum puluni panigaon si dolo ladak panigaon lang amekar ilitum la chu gedam tang 1952 ahut karbi mikils hills labangso district nang mandet pen hala so kache song apur kimolong nilitum karbing long life pen sami penan paklang ponlo Sar Angjok Tokbi kaya lamo la si alang li phan pini karbing long Thomas Council labangso foundation de long alang li phan setame kalitang Khorsing Terang alang li karbing long CM ke mancheng abang phu alang li amen ben se alang li phan nong e pajir ponpo la si ningarong birtalo la alang li non ningkan pharoi sira hini arta phisi labangso nong e ke long ponpo la si ningarong pigan lo nitum karbing long life pen same la pen non nilitum alang li phan difurong sopian alang li asopo alang li halo kardom pik tha kardom lasi nilitum hadangan ke pale jipan nilitum non alang lia motor long sidolo lapen nililong nilipi bangke Sar Angjok Tokbi lo ake hai nang li lam thi sinang pudunta non nang bangso nong ikelong ji puthak nang li pilon nang li karbing long live kelang raton puji nang li ningarong ik puglama nali ningarong lo nali ke halo bang so hut desek kecil hang hut neli lekha pra thek thesita alang le tum neli phan nang u pun pedet basi Samson sing engti kathar hai alang le tum ni phan u pun pe la se nang le ke klem na ya kaman neli tum nang than pon bom po pusi alang le neli phan pen khat lo arni si leon chit pen elong la aprang il the ko ko sarmar ga cheng lai pusi ir shot api uthulo mukam kedo la se pu rokha nata longka mukam dera mukam la pen pu kothar gori dolam mara mala si alo mukam dolam lo mukam pen il thudar api ko pene yumesan ke iri do thulang ma pose laso ke ire bang ke song be hello
alang le ilo karbia dorbar pura ilo lang hai puse kipu nasi o yumesen ho puse alang le karbi adorbar puse ilo lase langsung pen la sem engti kathar hai alang le laso il det pen api alang le aneng separong peklo aneng arong pen alang le la karbia dorbar kapang tang ye phan along beseng wai pedo dam non thi dok aporo ta dak chelong gari pen wan se la dak paru hualong meeting nang padulang so yeng ahut anta la se alang le phan ke la kain kha nó có sao là lang lúa tôm si ban mari dat se alang le thì đang có là se hala bang so hut cái chế tông đun là so last a meeting cái chế tông đun barai long do là pen ke pan anh ti gao bura hara hat pen là lang le ta chế tông đun hadak chế tông pen lo kita la kene Khorsing Terang toma puriar botenang donde la so dehu se la so las ameteng lo selong gari pen wang se meteng nang dolo la bang so pen kecele pen ke lang li rong non opu non gen de ko somno pini la bang sonong ikedeng dun longji ke nali ngarong ulama nali ngarong lo lang le tom neng kang sampen se neng pilo le pute nali ngarong pen lang le tom phan suri karlom pijirlo nangli 1952 hala so kache song ahut la 1952 afrang 1940 penal dun kache song ahut pen non ansi nangli non labang sonong e ningkan pharoi sirai hini arta napang pling der pisinali labang sonong e kedeng dun long plo la sinali phan arna manso sia hijme padolo na la pen ilitu mande hala dek furong sopi longan de pale dam nana la pu bangke la Sar Angjok Tokbi alang lia so polo la pen ladak labang so school amen ko someng te ho Holy Infant labang so school along founder lo principal lo la sialang li phan sitamil dung karbing long life pen alang li phan chorupaji lo thima alang li joini si pinil jum karbing long life pen same alang li Sar Angjok Tokbi kai la mul tum chini dun lo la sialang li pen lam thi siar chuponang te nang li pini labang so kali tang Khorsing Terang anong i labangso ilipo phan labangso nong i kapajir ponpo council ai sora hinpen foundation de pini labangso ketalon ar ahut nalitum family tum pilo puji na tum karming life kela ratman nelito kipuji po bangge nelito neli nengarong pik lo la pen ke non council ke do tum phan nelito ahin pen suri akardom pajiro bikheko tuliram rong hang langli lapuan akam kimi ke klempon nilitom lapuson manji longji pu marekta nilitom chitinte la si pini la sonna akhobor ke long pe nilito ning arong piglo chorulo alang liela supulo nalimen chithanik tha nilimen ke Robert Tokbi kecemon korte atau nili lapan along longi mereka tinte kita nang letom ini kan sampai laso nili pipu nang kasih nili bangla
la pen nili la tum pan nengarong piglo neng sam piglo anso se na le tum kitai kiri tu kumen pula wachete baru sarha mo chengki mo chenghum achethe pedura anso se karbiang long cari pon thek ayakong almam nang papinang kusini nili nang le tum pan kim yume nang piglo. Khorsing Terang Award 2022 conferred to Mr. Sar Tokbi, also known as Sar Angjok. Son of Khorsing and Karen Taropi, was born on 25th December 1920 at Rong Tharbe, Nopak Tokbi. Under Kohora, who did not receive any formal education. The young Sar Angjok was drawn towards the freedom struggle and enlisted himself as a volunteer in civil groups during the year 1938. He, along with his friends, was inspired to participate in the Quit India movement 1941-42. During this time, he also met Ruth Samson Singh Inti, who inspired him to join the Karbi Separate Homeland movement. He also got the opportunity to meet Reverend W.R. Hutton and shared knowledge on Karbi culture and tradition. When the new district of Karbi Anglong was announced in 1951 for setting up the council offices with his own provisions. Currently, he is 102 years old and resides at Colony with his son. Thank you so much, sir.